Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin, papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 8. No bumaknang ka babaan, iti panagpaanak mo iti pirak, ken pananggundaway mo kadagiti tao, maitedto ti kinabaknang mo iti tao anaasi, kadagiti napanglaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na, nagpintas mo't ng tibalay nga ipapaaramid ni Manang Mona, Mare. Wan nga rod, Mare. Nagdakkel abalay. Ay, imbag man. Ngamda kami, dadakkel ang dagiti anak ko. Agab-abang kami pailaang. Ay na, adan tulat ta, Mare. Saan pa'y siguro nga ita? Nang runak at nagagat nga agadal dya inauna nga anak mau. Ay, wan gayam. Anya ti kurso nim ika, Mare. Nursing, Mare. Iso nga rod amarigrigatan kami una iti kwarta abus-bus-busen na. Ay na, kas itin ako nakitay, Mare. Italaang dayta. Masiguradok nga isunto dayta ti mangyaon kada kayo itirikat. Ay na, sapay la ko mga road, Mare. Oh, pare, sa dinong iti pagnata inton rabi? Ijay ilay, pare. At daan mo ka boarding house, ijay. Apasig ababak ng ti agigyan. Mayat dayta, pare. Amangan no ijayan, ti pakatakawan tayo ti dakkela kwarta. With no laptop nila ako ta. Uy, shhh. Mga nuad da makangagkan ka, kulas. Awan tao dito ayan ta, pare. Malaki din. Bingayan tan, dayta kwarta na takaw tayo dirabi. Adda man ang pagpurchis ko iti semento kan materyales. Idi kasta, malpas jay balay ko nga ipatpatakder ko. Agure ka man, pare. Amo ka diti inam no sa dino ti pagtatawdan ti kwartam, ha? Saan, pare? Awan am muna iti dayto yung araramidin ta. Ti am muna laang. Katadda na talgad at trabaho ki Jay Ili. Oh, adto iti kwartayo, mama. Da kayon ti makaam mo amang tad iti tangdad dagiti agtrabaho. Agyaman ako unay, anak ko. Apay, nagsweldo ka din? Uwan, mama. Ha? Ay ngam, awan pa imot katapusan, anak ko. Ha? Ay, kwa, mama. Dayta pa ila ang jesweldo iti napalabas a bulan. Kasta ka di? O, sige, mama. Panawan kayo pa'y, Inak ijay ili. Mapanak agorder ka dagiti kasapulan a materyales. Sige, anak ko. Agan-anad ka. Nanang, apay di kay matagtagali. Adda ka di parikot nyo? Ay, jak amuno ka sa nga ibagakan ka, anak ko. Anya ka di dayta, nanang. Kasano kayo ang matulungan no di yung matibaga? Papapanawan na tayo ni Loida dito'y pagnanaadan tayo. Anya? Imay itay dito'y. Kat kasta unay ti unget na. Gaputasan tayo ang nakabaybayad iti abang tayo. Unay matanyan ti Loida. Inikan na tayo laang iti dual daw apawayway. Anya? Iso apadasag ti mapan iti ayan ni Antim Mona. Inak agpakpakaasikan ko, ana. Numabalin tayo ti makipagnaed ijay balayda. Kasano asa na makapungtot ni Mariloy da kada kayo? Kat nagrigat kayo mat ngamin asingiran iti abang. Manang, nairanamot ngamin nga awan pa'y trabaho ni Lando ita. Iso asaan kami anak kabaybayad iti abang mi. Iso nga imay ka ditoy? Tapno umay ka agpakaasikan niya, kasta ka de? Uwan, manang. Awan mo't ngamin sa bali a pagkamangak no sana si ka. Mabalin nyo ti agnaw ditoy. Ngam saan adito'y balay. Ha? Ay, sa dino ngay, manang. Ija sidag ti kulungan ti baboy. At dabakan ti akalapaw ijay. Anya?
Manang, naangot ijay saan ka di? Apay kag pili ka pa'y laeng. Katawan lang aruden pagyanan nyo. Kan saan alibre ti pagyanan nyo ijay ha, Lita. Agabang kayo matlaeng. Anya? Awan maaramidan tayo anak ko. Ad-adda marigatan tayo nga agbayad iti abang. No agbirok tayo pa'y laeng iti sabali abalay. Ngam nanang, kasla tayo matla nakakaasi una yan. No ijay tayo asidag ti kulungan ti baboy. Awan mat sabali a pagkamangan tayo anak ko. Ano san tayo pa'y laeng ijay? Unay matan yan ti muna. Nagdakkalan di balay da. Ngam ijay pa'y laeng asidag ti pigirida timbaga na apagyanan tayo. Kasla saan na kayo akabsat nanang? Saan mo na panunuton dayta anak ko? Tinapatag, adapagyanan tayo. Ala, isagaan na ta amin ang dagiti gargarot tayo. Ta mga nuumay manon ni Antim Loida. Makapungtot tumanan. Makitam itatirigat tayo anak. Iso anasken nga igaed mo ti agadal. Nang runa ta si kati inauna. Uwan nanang. Igaed ko ti agadal. Gaputa kayat ko asubadan dagiti rigat kan sakripisyo yo kinitatang. Nasayaat no kasta anak ko. Kas makita mo tirigat tayo ita. Uwan nanang. Ikarik dayta. Aganas tayo pailaan. Manulaangan atawan. Makaturpusak ton iti panagadal ko. Wan anak ko. Iso apang nga asim Di ka kumapay lang makiboy-boyfriend. Uwan nanang. Talaga kayat ko ti makaturpos. Ken kayat ko nga ijay abroad ti pagtrabaho. Mama, apay nga intulok yung agnaadaan ti Lita ijay asidag ti pigri. Tony, anak. Awan nga min pagyananda. Gapot a pinapanaw ida ni Loida iji pagabangan da. Awan bibiyang ko kadakwada, mama. Kasipot daan timlita, anak ko. Saan na bali? Tasaan mo't alibre ti panagnaod da ijay, nga oray kalapaw laeng. Kan may sa, isuda ti agpakan iti taraken ta ababoy. Libre, saan ta abayadan ida? Rumbang laeng, mama. Kenas ken nga agbayad da iti husto. No di da kayat asyak ti mang papanaw kadakwada. Di ka madanagan, anak ko. Siyak ti makamo kadakwada. Amangan no iti kaadada ditoy. Ket agtakaw da, mama. Kasi tinakunak, di ka madanagan, tasyak ti makamo. Anyapay lang ti araramiden ta, kulas. Sigurado ang nakaturog amin ng aborders iti dayjay a boarding house. Ay kat mapantangaro din Mabit lang. Paliiwan ta ti aglawlaw. Nasken nga awan ti uray may sa atao ang makakita kadata. Adalo man ti Rabi, Tony. Awanan ti tao iti kastoy nga oras. Ala, mapantangaro din. Saan tang agpadpadlaw? Tadadaulan tapay dagiti padlak. Wen, Tony. Isimpam ti abungot mo. Hapa. Tano bilang addaman ti CCTV. Saan ang mailasin ti rupata? Ayos! Apag iso, estudyante gayam ti ado nga gababang iti dayja boarding house. Iso nga ado mat alaptap tinalata. Wen, ket agkakangina pay alaptap ti usarda. Agasam ngay, inem alaptap tinatakaw ta. Dakkel manin na kwarta tayo ta, no may lako ta. Ay, kutuna. Katapag iso, addan usaran mi ijay balay, tapang finishing laangan ti kurang. Kan adamatan mainayon ni Tornong ko. Magatang kontomatan, tarapap ko alugan. Ay, kutuna. Easy money ko naman. Alala, parbangonin, pari Tony. Agawitan, sakbay alumawag. Pangaasim ko mga kasinsin, Tony. Saan pa'y ngamin ang nagsweldo ni tatang? Kat ag-exam kami ninton bigat.
Bayadan min tumit lang ang apaman amaalan na ti sweldo na. Awan bibiyang ko kada kayo. Di kay pailan nakabayad iti abang yu iti napalabas a bulan. Ita? Umay ka payla umutang? Pangaasim ka, Sinsin. Naimbagkan ka tada na talgad at trabaho. Di nakman awawagan iti kasinsin. Gaputaawan kasinsin ko ang mamirmiraot. Anya, unay kan, Tony. Saan kumamat akas na ti panagsasaom kanya? Katpuno man ta? Amumat adakkel agatad ti mabusbusbus iti kurso a nursing. Ngam, apay akong di-enroll ka pailaang. Kat amumat nga awan makukwar tayo. Anya. Ala, pumanaw kan ditoy. Gaputaawan maipautang kukin ka. Anya, kasta ti imbaga nito na ikinimi ka akasinsin na, Mare. Wen mare, iso ang nagmaditiriknak. Agkasinsinda, gamkas di mo tan timbaga na iti anak ko. Ay, unay matan nito ne. Gapula ang tanakapabalay da iti kasjay kadakal. Kan adda na talgad at trabaho na. Kasjayan ti baga na kinimi ka. Kunamutlan saan da nagtaod iti kinakurapay. Wen nga rod mare, nagsakit ti panagsasauda nga agina. Lita, apay asan anadalos ni kulungan ti baboy? Ha? Ay, pasensya kan manang. Naglabaak ngamin, kalkalpas ko laeng. Awan bibiyang ko, no anyat inaramit mo. Imbaga kini ka na kayo, anapat patagdagi jay tarakad ko, ababoy ngamda kayo. Iso anas kan anadalos akanayon di kulungan da. Ay, pasensya kan at alaga manang. Mapanak mo tan agdalos inton malpasak ang mga aldaw. Ingkan! Man kan tulaang no nalpaskan na nagdalos. Agtongpal kayo iti amin na kayat ko. No diyo kayat apapanawon kayo ditoy. Nawatab ka di, Lita! Wen manang, sige, inakon. Anya mo tan. Kaslasan akabsat ti pangibilbilangan kanyak ni Manang Mona. Kamuudyanan na, nakaturpos ako. Maragsakan ako unay, anak ko. Iso daytan dyan nabayag nga arapaap mo. Wala nang, nakaragragsakak. Agyaman na kada kayo kinitatang. Tano saan aga po kada kayo kinitatang. Diyak naragpat da ito eh. Awan anyaman na, anak ko. Sapay ko mata iti kabitan na panawan. Kat makasapol akon iti panggadak nanang. Magagaran akon ngagtrabaho. Mika, anak. Agan-anad ka kumay di Hong Kong, ha? Alwadam ti bagim. Di ka unay agbanog ijay. Kandi mo liwayan ti agkararag. Wan nanang, di kay madanagan kanyak. Gaputaan mo kundar aramidak. Kanayon ka ko mga umawag ka na kami, anak ko. Amumot ang madandanagan kami kanitatang mo. Wan nanang, o alain na kon. Agur-urayin di pagluganan. Sige, anak ko. Agan-anad ka. Apay ngamin anak padlaw ka kulas. Anya ngay ita. Natilaw takat nga rodan. Pare, saan ta ko man nagpinabasol? At datan diti presinto. Sapay ator ni di akin ko iti balay asar kanta kuma. Patong-patong ti kaso ta ita. Kan sigurado ang mabalot ta. Kan maysa. Nangag ko itay. Anak ko na jay ator ni. Anas kan nga agmultata iti dakkal agatad. Anya? Nabayagtan nga agtaktakaw. Ngam apay ngamin adi ka naganad. Saan tan nagpinabasol ko nagmat? Basol ta adwa daytoy. Ala, aguli makan. Umayim dagiti pulis. Ni mama. Tony, mangibabain ka. Impagarup ko na nadalos ti pagtataudan dagiti kwarta nga ititad mo. Gamsaan mo't gayam.
Mama. Nangibabain ka! Makamu ka ni tibiyag mo! Manang Mona, adto'y ti abang mi iti talo a bulan. Pasensya ka no naladaw manen. Ita lang amin ang nagpawit ni Mika. Kasta ka di. Agyaman ka. Oh, apay ang nagsunaay ka, Manang. Parikot ko do sa dino ti pangalaki ti kwarta. Naibusan dagiti ornong ni Tony. Gapoy ti kaaso na. Ha? Ang mga nuadam mo makayat na agumatang iti house and lot. Ha? Ila ko minda ito impatakder ni Tony abalay. Saan mi ko mga ila ko? Awanan ang mumya sa bali pa'y apamuspusan. Ne, apag isumanang. Panggap ngamin ni Mika ti gumatang iti house and lot. Kinapudno na. Naibaga na ita imawag. Asaan kami kanon nga agbayag iti pagnanaudan mi. Kasta ka di. Ibagaman kan kwa na. Ang mga no kayat na aday tilaangan balay mi ti katangan na. Sana bali. Ano saklangan ti agabang no bilang laang. Ne, anyat ar-aramida Manang. Apay nga irurar mo matan dagiti gargaretyo ka ni Tony. Anya pa'y ngay ading ko. Kat nabayadan matan ni Mika na ito'y balay. Kanda ito'y daga. Manang, agkabsat ta. Awan sa bali nga agtinulong no saan adata. Saan ka pumanaw, Manang? Dito'y tayo amin. Wan, Manang. Awan dakas na nga uray agkakabalay tayo dito'y. Ang mga noada maibaga ni Mika. Awan maibaga ni Mika, Manang. Kinapudno na. Isuti ng ibaga, adito'y kan nga agnaed. Kastamot tan ni Tony, no bilang tamakaruwaran iji pagbaludan. Agyaman ako na'y kata kayo, Lita, ading ko. Pagkawanan na kami kumakadagiti pa naglablabas mi, iti kalabas. Amok, agkakasakit dagiti balikas ko kada kayo. Ingamita, nasayaan kayo lata kada kami. Napalabasan day jay, Manang. Lipatan tayon. Agpipin na kawan tayo. Gaputa iso ti pagayatan ti Diyos. Di ka mang pasakit iti padam a tao. Kandi mo tarigagayan ti agbalin anabaknang, no nagtaod matlaang iti kinadakas. Gaputa mamimpinsan a mapukaw dayta, no ti Diyos ti mangdosaken ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.